President ka Giant Truck Owners Association GHTOA Uma Biang Shwashala. Ula kentat mardor halor ka jingkeno le donbor pat pet jendan na ka jingalang kabalalong hatak nyang tuber kemaisnong East Giant Hills District hak arpenyotrik kelalingkan. Haba pensya syakilat patai kubor hak arpu pratarik kelalingkan Uma Biang Shwashala ula ong ba uwan syaka jingalang na duk kapor sipo bejamin stem bat mi haduk kapor saw bejajan mien omkum ka jingkeno jong uwene ki try truck Uma balen thubru. Ka seng ki try truck lingba u president kala kentai ru ban ithu ya Uma balen thubru kum udkha jong ka seng bat keno baka jingwan jong Uma balen thubru syaka jingalang kadai tang ban thau jingklumar om ban yakren yap liu na kabenta ka bha kamel jong ki try truck. Ini pon negeri yang kamu presiden yang JSTOA jauh tu ekubli ki baik baik yang state mekalia yang orang gawi dah hajing itu meeting gua ada pemainin so men sebentar untuk meeting man gua job man meeting ulabat tanggo jing thot kerja untuk wan gitu bro negi witu wan gisen tip negi gisen ngam tip bagi tuan penauri gi negi meeting yang dah kwa saj la kwa clarify ke jingklam kham tam balen tu bro wa pemi ko tang yo tenin mer pemi social media jingklam yang yo do mi habet kam ipla yang yo man ke meeting inin bro le to ri sen yang ta gawi kentien ongunin ong presiden yang JSTOA dia peman meeting apa di meeting yud sendat na ngam yud sendat perlu apa nga chipau chiten po gini office ong jo man meeting le por chipau chiten po ini mi le ni kamo soje tanga yo o patan sa o patan nga yo amiru go sa yang iwan bejo o erin ni o erjitari nga yo o patan dit soje ma soje chiten ma yut le ni de wo yut sen ga gamte ong gamte yo utawa yut sendat mi soje ma yusundet utua umi ciuje stage ma nga ketik diklama balal kama kelamunin ngayo mie gau pediang ni po dekat degam te uni ubru to uwa to yu ongau to ubru pun yo pun mat li bagi sen ubru pun li bagi sen mo ngayo omot kawi ke sen yang auto ketai ke transportar ong gama ketai transportar to uwa o patkai semen klingkar kit ke bak yang semen klingkar Odo mana kau winu presiden itu. Tajuk yo oleh mandi ki MC tu dah oleh yo he itu. Takau nu burun dia cili ang kuat oleh presiden kuat penauri. WMM renew register. Matang renew yang camhok uklam. Camhok jingkli, no pan jingkli. Tu brum timmat yi the one way ni kadang te ngayir priang genu bro. Da wakajing no madugu klem nong rimbai ong ra jikan jing di ginin klem tau report klem tau report wam chia ga report da hon iwro pra de kod pra em pra renew ini pra em register ni iwro di huni ga report dekat degam te gini jing tau klem nong rim sudah wro ba te jing yo yang ibtan gini ke em go bi ke sen yok so yete transport wa so kate kete transport so kam te yong semen klingkar pa hasil yang imjo lor ni imjo bicni untuk ir kuat ya lor ni bicni jar keyung keyung o kemoy pijan ikat tu bam ulai di slip kita jupuk cement factory dep ki san phanukan rupa nuka chiton to mam to ma to beginang dep meta biangan ki biang slash pat nuka mandahim payment letai kayi chaido la kayi jing ma bulan ngam gani ile mo kulam i ta po association o apo transport di transport bicar sli yo jisi kal to no yelam wa mir ba kamu to no yekun i kam li chimu i lespat negara chimu i gawi gresip wingo yo i mana on collect payment gisen rupanya apa tengah kayim gitu tekau nu bro i po sa i amur timbit eru bna i le the plus iwi ka jingwan ni wai kilamu de ktirosi de ktiro pombong tin si sang
igi man brui long brui igi brui am akor am buram itu bi am kentai kena hapo itu kan do buram igi senong ketau senong ketau le kejing pelagi senong ketau ai bor gi ini ang peman meeting peman demi dem ha hoy am mi klam si klam sang hoy chok yadat tawan nun ni klam si klam sang tekay nu bro wan klumar wan tau klumar idalele mge priang ke nu bro to segawi kejing pelai ini iklam kat kamu ya ke constitution de klam gi woto wa kibro ki wa register hasenyo kibro ki wa renew hasenyo igite ye priang miye like niga an kendon wurtsna hapo constitution dekat dengan ideu buram ye constitution igite bai lalu ini Chilung ter kisni le em le constitution dekat dengan kau nu bro o emri am benta we hinu ni benta iti midhir onu bro hamsnya pelau to nu mabalan uto wa pembet chap pencoy chap pembet uti pak ba chwa chenen uto kni gesen ngam te ngagar pa perlu obon lang kau nu bro ham kni kejing pechat do ku klem nong rem bat sudah dekat kami gitu ter jo ongo wiketian ongo nga jok man presiden khasan snem ngene geseng man presiden khasan snem ngene geseng ta haku tu por man presiden khasan snem ilek kemoi tang mentok sukam trebe ka geni ham dia nga jok man MLA teman darem MLA ngada ongo MLA nama ngada peniang kejing rem tadiap nai te siap parti subok ngam tu kam nuksa pechat yo borolang nga jok em chegwi parti dekat demi demi parti lah cumi parti yang jauh comeback kata parti demi ama kata kam teu pro klam ko klam nong rembai lili yang kesanya am tiba tegeni ong khasan senyam jok man presiden egeni kesanya tengah hipol kemo man presiden wile mem le wile kata han gediga dewi klek langi isi yo hadok nei knai pi pulo wait how the depth here yo na office italo chong dot ar spak sempat dekat square foot itau man gi kendai hajar kendai spak jing he yang ka chong dor gi ar posor lak nyau posan hajar kau yo tna office ni ba wa office am kamil ke port ni ke senyo rim kurang ba kesen ko kesen ko register la do kat kendai pra pon ru hado ne tangi ke ni bit am yong henu go kot posla henu kat am te jing yo yong kini gerang ba go am lang ông kitan thiet de thao yo sna office yo khang tala ni por man meeting wai por kang meeting yo bokot bosla em kam office kat nik pertai start em kam chong gi laptop em kam chong komputer kam tami kot keri kam tam gi kot wo haji to wo submit chi factory chi kor government chi department go per te ikam gi daw peman gi to wo thiet ini thao yo sna office wo to ka ke por ki pi man gi lai luti gi man be tu pertai rem ngachare te kam o than temut kam dong sedien em itin milider o em to dera o to em start ini dan ta yu om ta kedi por nga yoluti yang dengan jing pencek yo pat ba go bolang dan isau thot lang bi jan wa ni ga bo batau jepok media nin ham benai ka ka mun kam o kedi kwa betok bria ge sanyo tang airline de to bria tuite kerpat yo nong snong yang ga state mekalia yang wa nyau bam ham up kejing kelam ka gitu perubahan wan thau klumar apo sen ke yang ini ta igi meeting nin yang lai ba jigam em dam lai ba idara report di hun ki upon ulang waro lai ba meeting je ku ong meeting yang kim lai ba jigam meeting lai ba jigam em dam lai ba ta dai ni kentien ku lang pe wa ku blai sibon ni kentien